Yes, shuti bakunzi b'Amavubi News nkomeje ko nagenda mbifuriza buganeza nkomeje ko nagenda mbifuriza amahoro y'Imana ndetse n'imigisha abyayo birumvikana kabisa nkomeje ko nagenda mbifuriza guhirwa ndetse yabo nkomeje no kuba nagenda mbifuriza kabisa kugenda mugera kuri byinshi kabisa muri iyi minsi kabisa muri izi ntangiro z'uku kwezi kabisa nkomeje ko nagenda mbifuriza ko uku kwezi kwazababera kwiza kandi ko mwazagenda muryoherwa kabisa munogerwa ndetse yewe mukomeza kwishima kabisa nyuma yuko kandi mbakunda ibyo byose rero iyi ngiyi ni Amavubi News ni yacu ya mbere ku isi yizewe muzi kugeza amakuru avuga mu kipe y'Igihugu Rwanda Amavubi ikugeza amakuru avuga mu Mavubi kabisa itakuvangiye kuko hano tukuzanira amakuru avugwa uko abakinnyi b'Abanyarwanda barimo bagenda bitwara kabisa abakina hanze by'umwihariko kabisa tukagenda tunagaruka kuri babakinnyi baba bafite inkomoko mu Rwanda ariko batarakinira Amavubi baba barimo bagenda batekerezwaho aba barimo bagenda baganirizwa ndetse n'abandi tugenda turanga kabisa kugira ngo Ferwafa ize kuba yagenda icishamo ijisho maze ikaba yabegera. Ubwo rero iyi ngiyi ni Amavubi News ni utarakora subscribe itukoraho kugira ngo ubu wa mbere kabisa uzajya ugerwaho n'amakuru avuga mu kipe y'Igihugu Rwanda Amavubi ku gihe kabisa. Ibyo biraza kuba ari byiza cyane no gukora subscribe uri buze kubudushyigikiye kandi nawe uri buze kuba wifashije kabisa uri buze kuba wiyorohereje kujya ubona amakuru avuga mu kipe y'Igihugu Rwanda Amavubi yizewe kandi kugeraho ku gihe. Ibyo byose rero uze kubikora kabisa ubikora n'umutima mwiza kandi ukunze. Ubwo rero nanjye kabisa nkomeje ko nagenda mbifuriza rero kugubwa neza. Uyu munsi rero tugiye kuba twagenda tuganira ku musore bita Kamari Doire, umukinnyi udasanzwe kabisa, umukinnyi w'umunyarwanda ufite ubwene gihugu ufite inkomoko mu Rwanda kabisa ariko ubukina mu Bwongereza mu kipe ya Brighton and Hove Albion, umusore ukomeye cyane, umukinnyi udasanzwe. Ibyo byose rero tugiye kuba twagenda tumugarukaho amateka ye buri kamwe kose kabisa, buri kantu kose tugiye kuba twagenda tugacamo amugana w'abandi ngo buri kantu na buri ngoni buri kantu kose tugiye kugacamo kabisa k'uyu mukinnyi kugira ngo mugende mwumva ese uyu mukinnyi ni muntu ki, ese yaba yarageze kubiki. Ubwo rero ibyo byose kabisa, ibyo byose tugiye kugenda tubicamo kabisa atusesengure uyu mukinnyi kariyeri ye n'ukuntu uyu mukinnyi ari umukinnyi udasanzwe. Ibyo byose rero tugiye kuba twagenda tubyinjiramo, niyo mpamvu mpita nkwibutsa ko ugomba guhita ukora subscribe tukinjira bimeze neza cyane. Ubwo rero ni tayari kabisa tugahita twinjira dutya. Kamari Doire ni umukinnyi w'umupira w'amaguru wavukiye mu Bwongereza ku tariki ya mbere Kanama 2005. Birumvikana kabisa uyu musore rero afite se ukomoka mu Rwanda na nyina ufite ubwene gihugu cyangwa se ufite inkomoko yo mu Bwongereza ndetse no mu gihugu cya Jamaica. Uyu musore rero mu mateka ye mu mupira w'amaguru, uyu musore rero yakiniye amakipe nka Southampton Football Club yari mu Bwongereza, yanyuzemo 2013 kugera 2023, yanyuzemo imyaka 10 yose academy nyine ya Southampton kuko yakuriye muri academy ya Southampton kabisa, ikipe nayo ikomeye cyane mu Bwongereza, murayizi cyane muri Premier League, ni ikipe ikomeye. Uyu musore rero Doire muri ikipe ya Southampton yatangiye gukina muri iri shuri ry'umupira w'amaguru rya Southampton afite imyaka 7 gusa, aho yagiye yitwara neza mu byiciro bitandukanye by'abato kabisa. Uyu musore rero mu mwaka wa 2021 yakinnye umukino we wa mbere kabisa nk'uwabigize umwuga mu gikombe cya FL Trophy. Murakizi kabisa akina ikipe ya Southampton kabisa. Uyu musore rero uyu musore ku itariki ya 26 Mutarama 2024 Kamari Doire yasinye amasezerano na Brighton and Hove Albion, aho yagiye gukomeza umwuga we w'umupira w'amaguru kabisa kugira ngo abe yakomeza kugenda yitwara neza kabisa. Uyu musore kandi ku tariki ya 16 Kanama 2024 uyu musore ni nabwo Doire yagiye mu kipe ya Exeter City nkinizanyo, aho yatsinze igitego cye cya mbere ku itariki ya 31 Kanama 2024 atsinda ikipe ya Bolton Wanderers ibitego 2 ku busa kabisa. Ubwo rero nyine uyu musore yagiyemo nkinizanyo, ni umukinnyi wa Brighton ariko ubu ngubu nyine watijijwe wari wamanje gutizwa muri ikipe ya Exeter City iri mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubwongereza. Kandi nanone ku tariki ya 27 Mutarama ejo bundi kabisa 2024
2025 Kamari Doyle yagiye mu kipe ya Crawley Town nkinizanye n'ubundi ya Brighton kuko gutizwa muri Exeter City byabirangiye. Brighton yongera kumutiza kugira ngo akomeze kubona imikino myinshi akine cyane kuko muri ya kipe ya Exeter City yayinengaga ko nyine itatumaga nyine aza mu rwego. Ubwo rero asaba Brighton and Hove Albion ko yamugarura mu rugo cyangwa se ikamutiza mu kipe azajya abona umwanya. Ubwo rero n'undi yahise mutiza muri Crawley Town, ikipe ikomeye cyane kabisa yahara mu Bwongereza n'ubundi ikina mu cyiciro cya kabiri. Ubwo rero yayinjiyemo ku tariki 27 Mutarama 2025. Umusore rero Doyle yagiye muri ikipe ya Crawley Town nkinizanyo aho yatsinze igitego cye cya mbere ku tariki ya 11 Gashyantare 2025 batsinda ikipe yitwa Stevenage ibitego 3 ku gitego kimwe. Uyu musore yakomeje gutsinda ibitego byinshi cyane ko none muri iyi weekend tuvuyemo uyu musore yafashije ikipe ya Crawley Town kuba yatsinda ibitego 2 ku busa. Ibyo bitego byose ni nawe wabitsinze uyu musore yari ameze neza cyane. Ubungu bari gukina ibintu bimeze neza cyane. Twinjira nanone muri kariyeri mpuzamahanga mu mikino mpuzamahanga maze kugenda akina, ari nabyo bituma nyine tureba ese uyu musore acyafite amahirwe yo gukina u Rwanda. Kamari Doyle yakiniye amakipe y'igihugu y'Ubwongereza yabatenga imyaka 18, 17, 19 ndetse na 20. Yatsinze igitego cye cya mbere mu kipe yabatengeje imyaka 17 ku tariki ya 4 Kamena 2025 2022 batsinda ikipe ya Norvege ibitego 3 ku busa kabisa. Uyu musore nyine amakipe y'Abongereza yakiniye guhera ku myaka 18, 18, 19 na 20 yagiye abakinira. Ubwo ni umusore nyine wamagaye kenshi ariko ntabwo aramagarwa mu kipe senior y'Ubwongereza kandi biranagoye bitewe n'imyanya akina ndibuze kubabwira. Uyu musore Kamari Doyle mu buryo bw'imikinire akina uyu musore Doyle ni umukinyo hagati ushobora gukina imyanya itandukanye, harimo hagati asatira attacking midfield cyangwa hagati muri central midfield. Ashaka kuba yakina nka nimero 8, ashaka kuba yakina nka nimero 10, yewe ashobora no kuba yakina nka nimero 7. Ndabisubiramo, uyu musore Kamari Doyle ashobora kuba yakina imyanya ayo mu kibuga hagati asatira cyangwa agakina mu kibuga hagati box to box. Ashobora gukina nimero 8, ashobora kuba yakina nimero 10, yewe ashobora no kuba yakina nka nimero 7. Ndetse uyu musore kandi uyu musore ashobora no kuba yakina nka nimero 11. Uyu musore kuko akinisha amaguru yombi kabisa, azwiho gukoresha amaguru yombi neza kabisa, haba mu gutanga imipira no mu gutera amapenaliti. Ni umukinyi udasanzwe ukomeye kabisa umeze neza. Uyu musore gukerekeye gukina Amavubi nubwo yakiniye amakipe y'igihugu y'Ubwongereza bato, kubera inkomoko ye Doyle yagaragaje ko ubushake kabisa, yagaragaje ko ashaka gukina ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Uyu musore wagiye abigaragaza kenshi avuga ko kabisa igihe cyose u Rwanda rwamuhamagara yiteguye kabisa, yiteguye kuba yagenda amanuka kabisa, yiteguye kumanuka akaza kuba yatanga imbaraga ze, nawe yiteguye kuba yaza kuba yagenda atanga byinshi kabisa, kuba yaza agashyiraho nawe umutahe we. Uyu musore Kamari Doyle cyane ko nyine n'ubundi no ku myanya akina uretse ko no mu Bwongereza bisa nkaho binagoye cyane, ntabwo ari umuntu wenda hari Abongereza bashukisha amafaranga menshi kuko umwanya akina nyine n'ubundi akina n'abandi benshi. Ariko iki byoroshya cyane nuko uyu musore Kamari Doyle yamaze kuba yabyemera kabisa, amaze kwemera yuko igihe cyose u Rwanda ruzamuhamagara azaba yiteguye. Ubwo rero no kuri no shuro ejo bundi u Rwanda ruhura na Nigeria basa baramwegeye gusa babwira ko atiteguye neza, ariko ubutaha azaba arimo aza ku kigero cye rero kuza gukina mu kipe y'igihugu Rwanda Amavubi bigeze ku kigero cya 70% nibuze. Uyu musore rero urumva ko bimeze neza, nagindutse rero uyu musore azaba amanuka. Mbibutse ko n'umusore bita Mike Trezor nawe ubu ngubu ukina ikipe ya Brighton n'ubundi undi ikindi ikipe ya Brighton, ariko akina mu kipe ya mbere nyuma yuko yitwaye neza akina mu Bubiligi kabisa n'ikipe y'igihugu Bubiligi kamuhamagara, ariko agakoreshwa akaba yaramagara akaba nta mukino n'umwe arakina mu Bubiligi, nubwo yahamagawe akajya muri camp agahamagarwa kabisa. Uyu musore nawe
biracyashoboka nawe turi buze kumuganiraho mu biganiro biri imbere. Ubwo rero icyo ngusaba ni kimwe, kora subscribe n'utarayikora, maze like, comment, ubundi tuze gukomeza kugenda tubana neza cyane. Ibyo byose kabisa bikoreho maze udushyigikire kugira ngo tuze kuba twagenda tukumanukira amakuru yose kabisa, tuze kuba twagenda tuyamanuka ibintu bimeze neza cyane. Ubwo rero kora subscribe n'utarayikora, like, comment kabisa, tuze kuba twagenda dukomeza tuganira kandi dukomeze duhuze. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde kandi ibiteho. Ciao ciao.